Ukuphakama kwami makubeke uhle kwabayingcwele. Ngiyaxolisa nginomkhuhlanyana kodwa mhlawumbe kuzozwakala. Igama ngingusibonga konke, isibongo ngingowakaKhumalo. Ngokusuka ngidabuka eShowe ngaphansi kwenkosi uNtuli. Ngingowakomalumeke kaKhumalo. Usuku bekumhla ka-22 inyanga ku-April, isikhathi ku-7 ntambama. Kufika isalukazi esithi sizala umkhulu siwumadludla. Ukufika kwaso sikhuphuka esalukazini esizala mina kumama ozala mina. Ngithi nje ngithatha inkomishi ngiyolala ngizwa umama wasebemeza kabuhlungu kangaka. Hawu ngena uhlale lapha phansi mzukulwana wami isikhulumi. Hawu gogo na ubuya kanjani ngoba wayefikile ngo-2023 ngayisho into ngamcela athi hayi gogo ngizwe umshumayeli ethi akuvumelekile ukuthi nifike kanje phezulu kwabantu nini uNkulunkulu athi cha ungasaqedela. Siyakwazi thina simisele ukufika ngamaphupho nemibono nezibonakaliso phezulu kwenu hayi kanje kodwa namhlanje ilona thuba leli esilitholile nazi nje nabanye ogogo balokube ngidonsa bethi angisheshise isikhathi asinaso. Mzukulu uhlala phansi sikhulume. Hayi ngithathe into yokuhlala ngihlale phansi ngizoyikha nje phezulu bantwana benkosi masicala phansi sikhuluma qale ayibeke indaba yakhe asho ukuthi hayi banamacala baneyinkinga bese ngumisa ngithi gogo ngicela ume indaba zekhaya kahle kahle zimelo ukukhulunywa obaba noma amakhehla abanikazi bekhaya bapha abanikazi bekhaya athi abanikazi bekhaya abakhona ukukhuluma kumanje ngikhuluma nawe nje nango omunye uKhumalo uhleli ubhekele le ngithi gogo benzani ukuze ngizokwazi ukuthi sami siyobaguqela sibacelela intethelelo uNkulunkulu sesikhombisile umfula wokubahlamba uthi uKhumalo bathuka iziqu zasezulwini bathuka uShembe ngithi hey ngizoyithini kodwa manje gogo ngenze njani ngithatha imali ngihambe ngiyocela intethelelo athi imali cha ayizokwazi ukwanela ngithatheni gogo ngithatha isimayo athi cha asizokwazi ukwanela ngithatheni ngithenga imbuzi athi cha ngithatha inkomo athi cha ngithi ha gogo angisazi manje ngimise kanjani agcine naye ethi akazi ngithi kulungile gogo wena ke athi nami ngona mzukulwana nami shona gogo wona wenzani ukuze ngizohamba ngiyokuhlambulukela phambi kwaNkulunkulu lithethwe icala lakho athi nami ngamthuka uShembe ngangingazi athi nami uShembe ngamthuka nami ngangingazi mzukulwana wami ngiyacela kuningi nami engangikwenziswa ukungazi ugogo ke bantwana benkosi ozala umkhulu wahamba umkhulu emncane na 3 months wabhunguka nje akazazaziwe kodwa ngokuhamba kwami ekhaya lemphefumulo ubuyile ngo-2023 wathi mzukulwana wami sengisekhaya lemphefumulo uShembe ungifunile wangithola ayibonga inkosi. Kumanje ke njengoba sebuya kwesibili usebuya nokuthi ke manje ucela ngumthathele imbuzi mzukulwana wami thatha imbuzi ungiyele ekhaya emphefumulo ufike ungiguqele uzongicelela intethelelo kukho konke nami engangikwenza kodwa ukuhamba phambili ukuthi nami ngamethuka uShembe ngingazi ayibonga inkosi. Bese ngikhala ngithi mina gogo ekhaya khona okuyena yena mzukulwana wenu noma ongakuphathi noma ongafuna ukwenza okuhle phakathi kwethu sisegcekeni athi yebo sesifikile isikhathi sakho nakho lokho uzothatha enye futhi imbuzi uphinde uhambe uye naye ekhaya emphefumulo uyoguqa kuNkulunkulu uthi inkosi yamakhosi sengicela ukuthi akuyeke lokho sesifikile isikhathi sokuthi akuyeke bantwana benkosi ngizamile ngahlanganisa ngayithola imbuzi eyodwa ngabe ngisayithola enye ngiphethe yodwa namhlanje ngizoguqela ugogo kuzomhlambulukela umcela ukuthi uShembe unyazi lwezulu ehle njalo ngethuna njengoba umshumayeli ke siyalela ukuthi sicela ukuthi uthumekile wakithi ezulwini ebuhleni bamaNazaretha ahambe njalo emathuna aze yofika ezulwini lokuyisona sona esiphambanisile ukwenza esibongweni ebese kugezeka sona nginethemba ukuthi makugezeke sona koze kugezeke nakithi esiphilayo enyameni ayibonge inkosi uNkulunkulu aboseni kuzwile amen. Ngeke inkosi yasebuhleni okhulumayo bongani Mkhize oqhamuke eMangangeni ngaphansi kwenkosi uShozi amen. Ngifisa ukuzohlambulukela ukhokho wakomalume kaNgcobo. Sifikile ngomhla ka10 sizonikela imbuzi ezintathu ezasezenza u5. Kuthe ekulaleni kwami kwase kufika umuntu wasethi sekusela imbuzi ezisihlanu futhi. Ngibe sengiba nesithukuthezi ngaba nokudinwa ngase ngithi ngizobuyela khona ekhaya emphefumulo ngesabatheli zami ngase ngenza umnikelo ngathi lo mnikelo lokusebenza ngiyacela Shembe ngalo mnikelo lokusebenza ungihambele uye egodini nasemajele wonke uyongibuzela ukuthi kanti fanele kuze kube njani ngoba sengisebenzile kakhulu kodwa ngisacindezelekile nakho futhi sekuthiwa kufuneka ezinye imbuzi ezisihlanu komalume kaMa. Kuthe mase ngilele ebusuku kwase kufika umuntu wasethi inkinga ekhona la ukhokho wakomalume wakama wakho
owukhokho koma wanukubeza ukhokho wakho owumkhulu koma emzalo wamnukubeza ngokocansi. Ibisiyangithusa lento ngangazazi noma ngiyagula noma ngenze njani ngathinta umzala ngicela ngangafuna ukumqondisa ngqo ukuthi ngoba ubashona ngamagama ukuthi obala abantu abenza lento ubani owayenza kubani. Abantu abengibazi nje bebemenyezwe empepheni nje makwenza umsebenzi bekubizwa bona labantu. Ngase ngibuza umzala ukungichazele kwakwenzeka ngoba khona izitabane nongqingili lapho komalume uthi hayi angikhumbuli kodwa mina engikwazi nje sisafunda bekugijima amaphoyisa la egcekeni umzala usibanibani nomzala usibanibani emnukubezile umzala usibanibani. Ngathi hawu Nkosi yami iyabuya lento nomfowethu lento uyenzile yenza kodwa ke komunye umuntu wakwesinye isibongo naye nje ngeminyaka edlule nje u5 besigijima icala lawo lento ukuthi usenukubeza umfana wakomunye umuzi. Ngithi ke Nkosi yamakhosi ngizomhlangulukela ukhokho wakomalume nabo malume ngibatshenile baloke bathula kwasuka lapho kuze kube imanje ngoba lento iyenzeka vele egcekeni. Usuka nje umzala yonukubeza omunye umzala khona la egcekeni. Ngiyacela uShembe kuyihlambuluka le ndaba athethelelwe ngisengithola nendlela ukuthi ke noma seyishiwo lezi imbuzi ezisihlanu kodwa mhlambe ngithola leli cala ke ngoba phela ubaba wanukubeza indodana la. Ngiyacela uNkulunkulu aveze ikhambi ngibonge nje ikhaba lemphefumulo ngokuyiveza le ndaba vele ngalesikhathi kulethwa imbuzi zokuqala ezokuqala ezimbili zakaNgcobo kwashiwo kodwa kwathiwa ayihambe lezi imbuzi kodwa kunecala elikhulu yilona elenza labafana bonke bakulomuzi badakwe kangaka. Ngicathi ilona ke leli selivelile ukuthi ukhokho wakomalume wanukubeza indodana yakhe. Inkosi ibusise.